korna binem derdimin heyip hezara banga min jiraya dara neye listo kane yara verin bibin yek besi bibin yek derdimin چاقا و دما و شما و خوش و گش به هر هون هبن در خوش و بختوار بن سلام و ریز و حرمت خواه پیشکشی و دکم هیوی دارم هونه باش بن آنجی هول بدن باش بن لیب هیویه و بسابره از بورد که من باش نابه هاگر سریتا تیشه تی هر دکتور وكده يا ربي سريم رحت بك سريت رحت نابه قرأت مطلقة هر الدكتور هين ويش غي علاج تبخو وسريت رحت مربي چاوا بين الزمان دردو كله خواه ايشو كدري خود بينا برده اوان كسيك نهاتنه که جوان مظلوم نوروز خو نوروز تم مالا و حزاج دلال از گله سپاسدار میشه بوناوه و روشبان چکوانیه و کسی ناوی وان در باس من نخوندن مالا و حزار جا ولی سر اکران حتی از خوخوازی دکن مالا و حزار جاری ها و سر اکرانی وکی دی لبر دبینن اون از چی بیشم جواره ایرو من تلفونی روشا باکر یعنی یکی گرنابی بیشم همو گله کد ناستکن گلک دی حس کرن گلک زیر زانیار دوست کی منی عزیزه هم سر پیواجوی سر روجاوال سر نتوا کرد و چاوابه هم آخفین هم مجول بون فقط ازاروک بوم تخوازم تشکی بینم بیراوه ازاروک بوم اسکر دکت نوا گند هاتم گند و چاقیزی بگومان امی بیجن شورشا باکر وان تو نبوم یعنی اشتر چاوا بیجم اگرم بیجن سالا 1923 دولت چه بود دولت ترکی مرکی چه بود 1923 و چاقه دمکی از قالا چه دکم از 1906 ساعتم دنیا برا از 7 سالی بم 6 سالی بم 65 برای کاری بیر 1965 67 دوی دمیده امزار بون ایمه بیجن تک شهر کرداجی تروی باکر لباشون هبون لب تایبتی جی جرد گفتن محکوم یعنی عشیرا گندیا ازبتا لحدود خستن یک جکی دو کشن یک دمر و یک کجر جی یعنی او قاتل جی در رویا چوله سره جای کردستان ایجا عسکر اوانات کرن بهانه ودهات ناباد بند ويجاد برسين ربنا كرجي فقير بون بزمان نزانه اسكركي بأخلاق يك دبينن دبيزقي خودي داد ازرائيل دبينن واجي ترسن از جانا دفكرم ابي كردي قهرمان ابي كردي قسمير بهايبات بتايبات كج جنان تشيل همبر وان عسكري بيسي جني بقريش وان كره هوموسيكسوال بيتشوات كتن اساس تو شيء از دين دبم انا تبيرام هي از دين دبم و كوماندان او زلامي وي گندي لهف توب تكرن دي جيفيان و دبرن حوشا دبستاني يعني مكتبة دبستاني ولو
زوی دگل وی ساربه اد دگل ویاخه سیلاک وی ویاد خست اد ویاد خست اد ویا سارد و یعنی اوان گندیه قهرمانی میری میرخاست لهمبر هم دو دکرن رزیل و رسوا دکرن چه ظلم از ضرور بود یک لبابه مسوار داد بابه مز یکی سوار داد یکی سیلاک ایدت خست اگر سیلاک نباشی با اسکر دگو یه خول میخواد دگو آوانی دستک بید پاشه چرده بو پاشه بابه ما آبه ما خاله ما گندیه ما دهاتن مالا خواه اوان تشتیگه اسکره وان هوموسکسوالش بقرش گتانین سره گندیا او جی دهاتن مالا خواه واجی یا ظلم بزاروکه خود کرن یا لحفزینا خود کرن یا لبرای خود کرن یعنی او سنره وان گرک دجره بکرنا بجی که دوالا بکرنا چقدر زحمت بود تو سر خاکا خواه و هنک به اخلاق هنک رزیلی نتشتک نه شخصیت وان تشتکه نه کس نزانه گوه بابه بزه گوه بابه وانش کویه ز آسیا ناوین هاتن ز او مغالستان هاتن آنا جوزی چین او لعوگر و مرگر ترکا ظلمت کن دراوات کن بانا رو خورج کن خسریا وانه یه اوان از چوم بخواست چوم بود خسریا وان احمقه های وان تروله های وش ترکاجی حز ناکن زمره زمرد گوتن او ترکی دگو دزه ما بود دگو وانا ای دز بون هاتن جمع دگو و تیجان حالی کلین هید که وانی با احمقی بقرش ای روسه سری ما بونا آغا و بگو میرو میرخاص و وین نتوا قدیم 13,000 سال لوی سروی خاکه ام دشین و هر یک جمعه ام بین ام لبرو خلیفه البغده هر یک جمعه ام میرخاصه حود سر مرکزتونه و الهمبر جاندرمه که عسکری که قوم بجلی که پیسی گنی بقرش ام دکمن اساس توشه چقدر دجواره چقدر ظلمت بدباد ایجا اگر ام ورن ایرو دیسا این ام دوی روشه داره ایران مهرو دادلقینه ادام دکه جولانی که تروریست هاتی سوره به خواب لسر پشتا امریکا و اسرائیل و وان دولته به اخلاق وان دولته ج 100 سالی اوورده کردستان پرچه کرنه دلوزانه دو هر دریده به تاق و توپه وان کردن پرچه اگرش خواه روکه کبر اگر روکه کردستان چه ببه اف دولته اروپا بگره حیات کیزن دولته هند خوازه یکو گرک که چو خورده کرده حساب جوان بخوازه و جوان بیجن هون بدجمنه مر وجل مدخست و بدجمنه مر ام پرچه کرن و بدجمنه مر تاق و توب دان ترک و عرب و عجمه گرک امیر گیها دبن کفران نامینه روکه و قدر و شانسی لره کرده بکنه بلکه ام نجین ام جنراسیون ما لی باور بکنه که چه خورده کرده تجاری و ظلم زورداریا دجمن بتایبتی ترک و عرب و عجمه و پیجره وان کسی آلیکاری داوان ام به هزاره بپانزره وان تورنه هیتلر هاتون کشتن وان تورنه هیتلر به هزاره ام به چک و سلاح و آلیکاریا وان برای آب و برای ناتاشا هاتون کشتن روسیا و هر وا جونی و هر وا او ما قیمش بیرا بکن امش بیرا نکن هر کسی دلی واده گرک نتوا کرزی امش بیرا نکن ایجاز برمه که اب ظلمان قلمدکن ایران و ترک و عرب ام ایجا نکارن امش راستی که کسک برا به پاچکا خومزه نکه اگر قواتا مج آوان بهتر با می او حفظ باوی بن حفظ طبقه عرضی خصنا افراسي که برا کسی بیش غیر زالت ما بچوک بینه اری بابی من ام نه بر ترکاشی بچوکن
و ام لهمبر عربا جی بچوکن و ام لهمبر فارزا جی بچوکن دروا ام لهمدو نکن اگر ام خورد بونا ما او جولان ایرو لورتا قادا هسکه بازار هسکه ما او دال قادا اگر ام خورد بونا لمیدانا چا آمده میدان آمده ما حیفا شیخ سعید هلانیا سید رضا هلانیا علی شیر هلانیا اگر ام خورد بونا ما او بر بسیار مغلا همو لبازار اومی همو دال قاد بونا و اجبیرا نکن ام نخوردن خردبونی چیه؟ نقره بالغ خردبونی چکه آبوریه دیپلوماسیه لوبیه اکشته کردار تونن برا کسک دروا و فورتات خواه نده لبلچی قاروننی نبیجه سیاست دکم دروا دکم لانگلیستان روننی از باندکم اوان ملت وکیل و پارلمنتریه گل ترکی هاتن خوال اوروپا خستن از ناوه وان نابیجم او خواه نازدکم دماد آخفن دم منقل خلیه ناهله کا سیاست هوا کا دیپلوماسی هوا و هر تشت زقاندیله هیوی دکر و هر تشت زی جنرال عبدی هیوی دکر و راست نکر جنرال عبدی شره خو کر 14,000 دان اما دنگ جدا ناو جدا قندیل اف 40 سال قندیله به میرخاصی سینگ بسینگ لهمبر دولت کوان دولت کتخواری بارباری کجری ظالم کار لهمبر وان 40 سالی شکل سیاستا کرده تشتک نکر پولیتیک و پولیتیک زانه کرده تشتک نکر برا کس دروا نکر دروا نکر و ایرو ایجا عمد کمن پی خلاف تو ام نکا وقت ما گوت یا بابه ما آبه ما خاله ما وان قره هوموسکسولا دبرن حوشا دبیستانی ددان کوم دکرن و تقول تل ويل خست او لوي صاردات اد صاردات اذا وانا جيش كربا دات يال هفجينا خود خستن يال زانوكي خود خستن يا وي گوندي خود جيراني خود شرد كر يعني او gerek dejere ببا gerek او كيلو نفرتان لهمبر تركا لجيكي وشاد مثلا اذا ايرو لسر سوشيال ميديا ولسر بان ديجيتالا ولجفاتا للقهوة للشايخانة للكتجا للكولانا للسوكي هم كما كركاهدو راس نكر تو راس نابيجي تو نباشي ايدي نباشي هم دويرم شيئا ليه مخابن كسي كيجي كود نابا مكا بين لا ورن لا ورسر الشيخوة ورسر الشيخوة او جيتوني وقت بزي بيشوان وقت بدنا سري هي لي او سري فالا از بروزا ورا خفيم برارم ما بزمانه تركي قد از خوازم بكردي جي پیشکشی بکن از همان مجوب گو ما مسته کس به درده کسی انسان ام نخوازم او دتای منو ویگد هر نه هر در باسبو ام نخوازم او قص بینم زمان ما وان نفجی ازش ور پیش گو هگر هم به درد و کله ما بزانه بل بشرم گو هم مرخنه ناکن ها گو شاشتی ما چه نبونی چه بو ام هاو ددن وان شاشتیا سر راست بکن وكون دزانجي حقوزين نا خطر الدروم روش ليه قلت لك أمن بندا بان من چاپاني و مديا كردانجي جبني دي قلت كجن جديولاك ببن هيفيا قل و مودا قل قل بمورال دكن اوجي قلنا راسته بكيماسي قو هما راستيه بيجين ياو سون خوار گو امزالات بی تماشا دکن گو جا جانا ام حق ددن تا ام ماف ددن تا لی جا جانا جی گو تجی جی اید خرابتر ایری شیمه دکن از کنیا گو ما مسته نکنه گو به مورال ام خلاص کرن نوه او فی راستی کن ما قوات برسی از راست بیشم
وەکو ئەس دەفکریم هین بێتتر دەکرد اون سۆڵخە و ئەو کەس ئاسپەراژی نابێژێ هەلە تو جاری ژیانە خۆشی ئاسپەرا بکانینێ و هەلە ji بۆلا من قەت نابێژێ گۆ وانی 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 ئەس پرکێ خۆشی بوو dilêm ha wada û got sebir bike piştî vê saetê pê got Kurd gavê paş di navêje lê got carna hene got köpî geçene kadar ayet dayî denir ji ber wê yekê banga min ez wekî dî nakevim ku nav detaya banga min siyasetmedarê Kurda rewşenbîrê Kurda zanyarê Kurda li ser TikTok'a, li ser Facebook'a, li ser van dijitala, kuça, kolana, çayxana, qahwa, restoranta ez dexlê namusa webim. Ez bi qurbana webim. Ez gulamê webim. Nekevim pêxîla hevdû û bi hevdû re bivin yek ez em vê qelemê biparêzin bi hevdû re. Em ê hemû vê qelemê biparêzin. Em ê ancak wanî ji destê Ereb û ji bin nîrê Ereb û Ecem û Romiya derkevin. Dijmin barbar e, bê dîn e, bê îman e. Çi Ereb e, çi Romî e, çi Fariz e, ferqa wan tune ye. Hemû dizin, hemû mêrkujin. Ji ber wê yekê gerek îde em şiyar bibin parêzerek yani ewqatek hevalê min heye. Go memoste go li Tirkî li ser sosyal medya tiştan nivîsîne û êk nivîsandî ji bo ewqat bû çi nivîsandî bû di derheqê îktidarê nivîsandî kesê ewqat jî bizane çi sûcî çi ne sûcî lê got dewletê ew binçav kir xist zindanê zbord kir çend hefta îja got derketî û pê got yahu ben anlamadım yazdım bir şey anlamadım ki. Yani feda vel mi ne bu? Müthişlik nivîsandı bu derheqê iktidarê lê feda ne bu ji xeynî zarara vel mi bu? Madama tiştê got zarara vel me bibe em çima dinivîsîne? Bi mantıqı. Yani eger tu mantık bifikirî rast gotî mêrik. Yani iktidareke biçînî gerek tu ber bigire. Te sêv çand, dara sêvê çand. Gerek tu sêva jê bixwe. Heger te sêv jê nexwarinê, tu bin siyavê jî ranezayî, pazdedayî nehewdê wê darê bavê min. Dixwazim vê bêjim. Em li ser van dijîtala, li ser van televizyona hevdû rezîl û rûswa dikin. Li dijî hevdû ne. Berzanî wanî, PKK wanî, yeneke wanî, nizamçî, nizamçî, nizamçî. Fêda me çi cêr dibe? Na. Em hîn bêtir zerarê din hevdû. Ji ber vê yekê gerek îde em siyaseta neyar li hember neyar bikar bînin. Birayê Bafil Telebanî daxuyanî dayê. Belkî sibê ez wek nûçe pêşkêşî we bikim, ez dixwazim bi Kurdî piçik jêr bêjim. Birayê Bafil Telebanî. Kubat Telebanî. Daxuyaniya wî çi ye? Wanî dibêje. Ez wek Qedîr Zalan berîk ez bêjim, ez wî rexne dikim. Wî rexne dikim. Dibêje em bi Amerîka re axifîne dibe vê sîstem û rejîma Îranê neguherîne. Til vê qebhetê mêre. Til vê rezaletiyê mêre. Min li ser rojnamabankê, çapameniyê dimixwend. Çi xwe rast li derew ez ê sibê lêkolînê lê bikim. Rast e an jî derew. Heger rast be ez ê wî rezîl û rûswa bikim. Ew rejîma hûn we nexwestiye Amerîka bigare ew rejîm her rok keç û xortê Kurdan daldikîne. Ev çawa axlaq e. Ev çawa siyaset e. Hinek ji we pişta xwe din Tehranê, hinek ji we pişta xwe din Bexdayê, hinek ji me em xwegirê dayê Şamê dikin, hinek ji me pişta xwe dayê Ankarê. Dema ez wanî dibêjim rehmetê Mahmûd Bexsî tê bîra min. Ku bi sala jî em li dijî wî bûn. Ez bi xwe li dijî wî bûm. Mahmûd Bexsî. Mahmûd Bexsî kî bû? Nivîskarkî Kurdan bû. Dema Serok Öcalan hat İtalya yek emîn ew çû cem Serok Öcalan. û Serok Öcalan got tu bira dîktatör e. Tu bira ji te ditirsin dostu hevalê te.
سرو گفت تو مدبینه گو والله من نزاری بود توقص متوازی و زلال و دادی پس نوی سرو دا اولور بو پککجی محمود بخشی فقط بریا گنه پککجی بو جرزه بو نویس سترانی چکر بو شوان پرور خواند او سترانا لو ما چکر ما خلیل سلی خوکر پشتا خودان بغدای افچی شرم لی دای دیسا چونا آنقره نبن وقت کوله بره دبیزه شام شکره لی ولاد زی شیرین تره فلان گلک جارا اف ستران دوست و حواله من قدخه کرد اما ایرو از وی گود نید بیش محمود بخش رحمه خوده لیوه از وی بیرتینم و حضر رحمه جلیتر این وانیه اگر برای بافل طلبانی کبات طلبانی گوت مش امریکا گوتی وی رژیم نگوهرینه سیستمه تیوی مانا هرو برا کردان دازلقین او یک اگر ایرو دم پارتی پشتا خدای اردوغان و اقتداری و آنقره بوده گوتنه محمود بخشی همون چی خوده هنگش ما بغیدن بابه من اگر راستی تال و مش راستی بغیدن ما از دا آخفه اگر کی نکاره با آخفه گره کویر به گر به لال به و دین به چار چکیوی همه گر کویر لال دین و چاقه من از انسانم از بشرم جبرویه که از دوباره خواستم رجا بکم مثلا روزاوا ام دما رخنه بکم از وان کسی که نه پککنه نه پیادنه نه قصدنه نه یه پجنه نه لدیجوان از وان بیشه او کسی برای میکو در حق وان برنامه چی دکه از دخل نامسان وقت براکی واز بیشه وقت هنرمند کی کرد از بیشه دف اید جوه همه دف جوه الله ببخشین از لیبونا خوش از خواستم همه دف جوه جوداتی خواه بردن سال 1908 باز بورد هفته و نه 8 دما پکیکه در کتب و هیچ اگه ند گوتن پکیکه گو یا اپوزیت گوتن یا جی طلبه گوت پکیکه تونو لی قوق هبو قوق ددقه هبو کاوا هبو آلا رزگاری هبو نظام چه هبو ده هبو وانا لکردستان دجمن کت ارتا نابوان میت کت نابوان و کت بر هدو هر رو 10 خورده کرده 15 خورده کرده دهاتن کشتن یا کوا دهاتن کشتن یا آلا رزگاری دهاتن کشتن یا کوک دهاتن کشتن اب حزب الله خسته بود نابوان اب حزب الله دواما هدا پر دواما وانه هر رو کرد حدود کشتن از قصد بیرم هنرمنده دلال هنرمنده گرامبا شوان پرور سترانی چکر بود دو گفت بمر براکوزی دشمن مزنه هم بچوکن هل بر هدو پام بونه هدو دو کشن دمره دمینه دو دیسه دشمنش خورد توپ دکت تابین حبس و زندانا او ستران قدش بیرام مناره به مناسبتا به سترانجی از سپاسیا شوان پروردک اگر امج دیرو که درسی در نخن اگر امن پیشو چونا خواه نفکرن پاشیا خواه ام نکارم بینن هوله از رجاج و دکن دبه هوش پکه که حز نکن بابی من هون مفتارن هون نمجبوریش پکه که حز بکن انا از لحمر وام نه هون نمجبوریش می حز بکن نه ليه ام مجبورن کردستانی بن مادام که هر کس فکر رماناوی کرد و کردستانیه ولاد که آزاده
çima em ne dijî hevdûne ez bi qurbana we bim em çima dijî hevdûne çima sebep çi ye ma dijminê me nebese Arabı, Acemî, Romîni hinek hevalbendê wan in 22 dewletê Erebayê 5-6 dewletê Mislimanayê û wesaire qey dijminê we nebesî wêkekê min mixwest ez eger demam hebin ez ê dîsê bi we re biaxivim ez dixwazim bi we re hinek nûçeya parvekim belê Trump dîşe daxuyanî dayî gotiye yanî wano binêr Talebanî biz ABD Başkanı'na Trump'a İran'ın rejimini değiştirme fikrinden vazgeçirdik. Yani ev sereknivîsê başlıkı sibêzê lêkolînkê bikim heger ev mesaj ev daxuyanî rast bi rastî cezê rejim bikim ev ne axlaqî ew sîstema ew rejîma moğola ku her ro Kurda dadliqîne ya ew çawa Kurda warin û gelek jî qîmet dida bafil Talebanî ha hûn dizanin li hember wan ez çawa rêzdarim ama heger wanî be wek huner wek însankî Kurd ez ê wan rexne bikim îro zaf kuxik îro siro ez dîsê cemidî ez bawer dikim belê Trump bersîva Îranê da min ji peymana we hez nekir û nayê qebûl kir peymana İranê çi ye ez ê bi we re par bikim kamerin ser bir Trump bersiva Îranê da min ji peymana we hez nekir û nayê qebûl kir polîtîkayan dijber yên Îran û Washingtonê ji rêzekirina hev dûr in Serrok Trump bi tundî pêşniyara agirbest û danûstendina ya Tehranê red kir û got bi ti awayî nayê qebûl kirin piştî daxuyaniya bihayên petrolê yanî Allah Allah ne normal ya xwedekirî dema gel stran bêjim ser sahneya tişta çêna ez zanim ez cem mi lê min digo belkî tiştê wa çê nebe neyse piştî daxuyaniya buhayê petrolê bi lez zêdebûn û bal dîsa vegeriyan ser dengava Hurmizê ez wa hêdî dixwînim ez ê bivîdarim hûn tê digêjin hevano ne birano dostno yanî hûn fam dikin Serokê Amerîka Trump pêşniyara dijberiya Îranê bi tundî red kir di daxuyaniyekê li ser hesabê xwe yê medyaya dijîtal û got Trump min bersiva Îranê xwend yanî pêşniyarê Îranê ka Îranê çi xwestî ji Trump divê min xwend ku erê min bersiva Îranê xwend bi tevahî nayê qebûl kir di dilê krîzê de pêşniyarek çarda xalî ya ji bo bidavîkirina şer heye
çardaxa. Ji bona ki ev zagoha, ev xalna, ev madena bînin cî çarda madeni bînin cî ve taliye agirbestik şerrek rawestin. Şerte İran'ı. İran şerte xwe gotiye. Şerte İran'ı. Daxwaz ji hep pir dûr. Yani şerte İran'ı daxwaziya Amerika û şerte İran'ı ji hevdû gelek dûr. Rêveberiya Amerîkî daxwaz dike ku İran çalakiyên xwe yên nukleera rawestîne rê li ber derbasbûna tengava Hurmuzê weke û hîn şertê ewlehiyî qebûl bike. Yani ev ji Amerîka re xeta sor. Ji aliyê din ve rêveberiya Tehranê dixwazin ku şer bi tevayî bê qedandin dorpaça deryayê rake garantî bike êriş nû neyên dest pêkirin. Yani ji Amerîka bê gemiyê xwe leşkerê xwe nizam çî xwe dorpêşkirina Hurmuzê û deryayê a bahrê bive û tu cara te senedê bidime îmzê bide tu nemakare tu cara dest bi şer bikire ew dibe. Yani şertê İranê. Trump jî bo İranê got na nirxê petrolê xew jî $105 derbas kiriye. Piştî daxuyaniya Trump nirxê petrolê dîsa bilind bûn. Nirxê petrolê xwe ya Brent ji $105 derbas kir. Tevgera Hurmuzê ku di navenda krîzê de ji bo bazirganiya enerjiyê cîhanê cihê xwe stratejîk heye. Ji pênca yekê petrola cîhanê di xeta re derbas dibe. Yani ji pênca yek di wê pengaha Hurmuzê derbas dibe. Serokwezîrê İsraîlê Benjamîn Netanyahu iddia kir ku di wê depoya uranyumê dewlemendkiriya İranê bi tevahî were ji holê rakir. Di demek dide ku çalakiyên dîplomatîk dewam dikin bala cîhanê niha li ser daxuyaniya nû yan Washingtonê taranê. Ev wanî. Çalakiyê piştî çekara gümrükê yani hudud an jî sînor an jî gümrük û çi navî lê bikin piştî 12 sala deriyê kaniya xezalan ji nûv de vebû. Deriyê sînorê kaniya xezala ya di navbera Girê Spî û Bakurê Kurdistanê de piştî 12 sala ji nû ve tê vekirin. Ez dînim tê vekirin. Parêzgeha Rihayê Urfayê Rihayê ragihand ku deriyê sînor kaniya xezala Axçaqale piştî 12 sala ji nû ve tê vekirin. Deriyê sînorê kaniya xezala ya di navbera Girê Spî û Rihayê de 2014 hatibû girtin. Parêzgeha Rihayê li gorî fermana Wezareta Karê Hundir ya Tirkiye vekirina deriyê sînor ragihand. Hate gotin welayeta Sûrî yên xwediyê hemwelatîbûnê dualiya xwedî destûra rûniştinê an destûra xebatê ya derbasdarê Tirkiye dikirin. Bi pasaportên xwe derbas dibin. Her wiha heta dest nîşan kirin ku welatiyên Sûriye yên xwedî destûr parastina demkî ji bilî yên ku pasaportê wan hewce ye dixwazin
وان جبو آرمانجن بازرگانیه و سرساغیه ورن نخاندن و لگوری وره دستور بدن داین یعنی اگر هنگ بخوازن تجارت بکن ناسیوان مثلا هم بیشن در بسیه مردین سوی نزدیکی دیگه اگر هنگ هرن تعزیه برویوان yani bu yavi var dibe naberede az dixwazim tişkî bêjim terorîstê Colanî tevgera teror Heteşê bi çi axlaqî û bi çi mafî hûn li ser dadgeha nexweşxana kolana kuça hûn bi Tirkî nivîsîn Tirk bavê we ye çî we û Tirkan berhev ye sirf li hember Kurda dostaniya xwe pek dikin û li hember Kurda dijminantiya Kurda bikin hûn her du millet jî netişt dikin bêqesdin astê we yekî jî tune ye hele Tirk ji xwe li astê xwe bigerin hûn kî ne hûn ji ku hatine bi du kera bi du hespa û bi du kûçika hûn ji Asya navîn hatin kî ji we boş nakin ji xwe hûn ew şikl û şemaliya we jî ne ê Tirkiya Amerîkayê şikl û şemaliya we ê Erebayê ê Kurdayê hûn dişibe heger hûn di eslê xwe di Tirk bin hûn çavkê we wanîn û hûn reşik meşikin hûn wek pisîkan hûn eger herin Uygur Tirkiye wan Tirkiye Uygur bivînin hûn ê heq bidin min hûn ê maf bidin min ê bes ji derdê we lê ne sûcê wan sûcê me Kurdayê me xirxironeke xistî stê wan me ew şiman mişkirin hele bira qendîl destê xwe nigê xwe li erdê xe ez dîşê dizîvirim ne me got mesela esker û leşkeriyê Tirkiya û bavê xwe me got bav û kalê me apê me dixistin hewşiya dibistanê li wan dixistin me jî dihat wan jê dihat kerbê xwe li serê hevjînê xwe zarokê xwe ev jî mesela min e ez li ku derim bi ku ditêm ez derim û têm ser Kurda ez derim û têm ji ber ku Kurd sebebin bi rastî jî em êk ana îro em muhtacî Tirkiya jî kirin dîsê em Kurdin çima em vê rastî nabînin çi îşê me û demokrasiyê Tirkan heye nav jî ne rastî kir hûn dixeyidin ji min bixeyidin lê bi dozayê welan bi gora Qadî Muhemed em û tu carî nayên bahat em û tu carî nabin bira em û tu carî nabin demokrasî tu carî aştî di nava me çê nabe ev sed sal çêne wî ji virwa wê çê bibe ev sed sal demokrasî çêne wî ji virwa wê çê bibe ev şaş e kê ev sistem kî vê sistemê dixwazin kê ev sistem jî pêk anîbe kî vî tiştî dixwaze jî ez wek qedrî zana dibêjim li ser navê xwe dibêjim şaş te bira qendîl be te bira nizamkî be te bira dem be te bira QDP be te bira Mazlum Abî kê dibira ev sîstema me û biratiya gela û demokrasiya Tirkiya û Kurda şaş e çunkî çima şaş e ez wê jî bêjim heger bi rastî ji dil û can ba ma kî ji demokrasiyê direve ji dil û can ba aşitî biratî êk ji biratiyê ji aşitiyê birevî teres e lê ne rast e lîstok e çîroka ji dayîka zarokê dayîka mir dibêjin çîroka dibêjin ne rast e a çê hîn rê nêzîk bira netava Kurd vegerin heger veneger wê sibê bixwe wan bidin vegerandin ez werbêjim wê bêjî ya hûn ê wek me bikin ya çeka dînin werin teslîm bibin ya na tu demokrasî memokrasî aşitî umut heqî mimut heqî tiştik tune wê çaxê mecbûrî bi a bibêjin nihade bira herkes bi em bicê xwe
نه شر بکن نه برا پفچو نه بنزی برا تشتکی وانیا بده و باش و ام پریشان بون پسیکولوژی گلی کرد خرابه ای خیر خود امکانه با وی گلی کرد من پسیکولوژی وان کنترل بکرم نوی پسیکولوژی وان خرابه ای بشره وقت بمبا پیمه بکشینه کس راستی نابی و نابی جیجی لگورا دره هنگا جیه برزواندی جیته هیه من دو گود دخوازم دوباره بیجم از هرتم جی بیجم اگر دولتا ترک پر صمیمیه AKP پر صمیمیه نحوی تلویزیونی خوا CNN آها به جارت جورت قاقوین قناله اسرار قناله اروی قناله بشینن امرالیه biraz او hayata imral rebejin Öcalan'ın videosunu çekin Kürt halkıyla paylaşsın az binerim hala ama binerim bek çavayı avcı tüne وينك بالتاني او زنداني او شهر بين شعبها هباليوي للتنشتاي او ويناجي او عندما همها بي و AKP çubun جويج ويا يكشان تشتك الحولات تنية ليه از وان كرده جبجبه وان كرده شوار رازي وان كرده سالا سياست كرنه دبلوماسي مشاندني çava hatın ise çava te kapandın ya az acayip deminim az matmayı deminim rasıca parti abredi bin bunu parlamenter bir salak generalin komutanın şer pek anine şer meşandını ne yeki ne guti yahu havara tamam karın hin kanaş bir bezin Öcalan bir hin karakıfiye bir telefonu bir babsat her neyse ne mesela gibi terakıfiye tu ne esası tu kandilici bir tu ne esası tu İlhan Ahmet ve Mazlum Abdici bir tu ne esası hu ne esası gel esası gel acırası ki hu çelhab جگل چند زانی سرک Öcalan bir İlhan Mahmed رو Mazlum Abdi رو چند havalı dosyadır akfi kesin nizam. Madem atıştık o en mesela gel ya bir şey ne mesela peki ya ne mesela Öcalan işi ne mesela Berzani ne mesela partiyayı mesela ne tavak kurdu ne yapacağın Kürt ne yapacaksın Kürt ninin zaman van kurdu نظام زي تشبير تي يا از بتاني احمقم يا از دويبا وليدم ازهرم دكتور بكي حبكي لجامن تشكي كم هي اسوق قرقاخ والكريد دبودستين افسي وحف سالم جي نم ميردين ديتي نم احمد ديتي نم تركي ديتي سي وحف سالم هون براستن هون درستن هون aşitiyet khwazin hun demokrasiyet khwazin Ankara serçava ege ve pevajoye xarab ke Malawi xwedê xarab ke ege ve pevajoye naxwaze bê meşandin xwedê Malawi xarab ke topa xwedê li wî zarokî û malbata dikin kî naxwaz lê bi rastî bi dil û can bi biratî wekebî derxin Öcalan bu gotunu xwe çek seknandin parti lav kir fest kir kongre çekir çar madem ciyanî peki te çekir ya hiç fedî nakin şerm nakin gerçi varar rêwantînê fedî bikin wek hawek tiştekirî jî daxwaziya tişkî dikin çekatînin ya van Kürt ahmakın plastik çekiyor. Biz de bağır mı çekardığını ya? İca da hoca çekardı. Mesela ne da çekince ya? Mesela bahaneyi. Peki geçecek danani masaya dokunup binin. Mesela bir yağmın beri av masaya dokunup binin. Ama ben emici xo bağır mı ki? Ama ben emici xo ama av Kürt'e جما قحري بون كردك جما غيدي بون كردك جما ببون
او کرد yani ve hamu be khur be keriya be karwana ve dise beger bawer bik ez de sahkan dilime meze ve bilyari bedim em nice xo nice xo o ez ê bêrêstiya herî mezin bikim ana du gotina bêjim ewan her du gotinê jî hûn bêrêstî qebûl dikin hûn bêaxlaqî qebûl dikin hûn terbiyesizî qebûl dikin qebûl hûn çawa qebûl dikin qebûl dikin gerek kandîl bêje karar û biryar ji îro pê de ameyê em vî şerrî me dimeşînin em vê mücadele dimeşînin ne Avrupası ne Amerikası ne Rusyası ne Türkiye'si hiç ne kesik em vê binêre bê çawa ev gela coşmuş dibe bê çawa ev gela tê kelecanê bê çawa refê gerîla bi seda bi hezara beşdar bibe hûn ê wê çaxê kurê baba bibînin hûn ê qehreman û çelengê Kurda bibînin ez dexlê ez wek endamekî Kurdistanî wek hemwelatî Kurdistanî daxibim ez ne siyasetmedarim ez ne hunermend ez ne ziman zanim ez ne dîrok zanim ez hunermend dikim û endamekî Kurd û Kurdistanî bawer bikin binê peyama qeraylan bi daha mesaj ha işte bu ha Kadir Zalan ben mosta ha gerek wanî bin ha gerek ev peyamê wanî bên dana bi hezar rast mêrik li Kobanê insan kuştanın ki orduya Türk artêşa Türk li ser çi alaqat ser qesra û ser dadgeha û ser nexweşxana navê tu bi Tirkî benivîsandin Colanî terorîst neanet li te û örgüta te û terorîstiya te bê ey Colanî tu bu zilam ji bo min tîne 10 milyon diyarî li ser serê te tu bivî çi jî tu terorîst î ji bo min û ji bo netewa gelê Kurd hûn terorîstin Türkî tu çi dibe bira bibe tu ji bo min dagirker î Ankara tu dagirkerê Kurdaniyê tu dagirkerê Kurdistanê tu çi dibe bibe hûn dagirkerin ve Kurdistan dagir kiriye Nizamere bê bêçi belê 26 kaz bînim ekranê we 26 rêxistinên Sûriyê divê zimanê Kurdî di destûrê de fermî bibe 26 rêxistinên Sûrî bi daxuyaniyeke hevbeş daxwaza naskirina zimanê Kurdî û hemû zimanê li Sûriyê kirin rêxistinan daxuyaniyê xwe de ragihandin ku hewldanê hikûmeta demkî ya Sûriye redkirina li ber zimanê Kurdî cihê şermezariyê û ev yek metirsiya derdixîne holê ku ka hikûmeta rêzê li pir zimanê li zimaniya digere yan na rêxistin dibîne ku ev reftarên dawî bi taybetî tişta li Hesekê Rûdayê li dijî rewanmandiya navnetewiya mafên mirovan e bi gotinê wan rêxistina dûrxistina zimanê Kurdî berdewamiya hişmendiyên înkar û hegemoniya çanda û bi sala gelê Sûriye êş li ber vê kişandiye ji ber wê yekê em şermezar dikin ev helwesta hikûmeta demkî li hember zimanê netewa an jî zimanê gela
تو هم بفكرن الشيف هكذا بفكر هم بخديكن وسنة خداني سر بالي في الفكر سوري تجميع كردان كرد لهمبر سوري شردك إيران تجميع كرداني كرد لهمبر شردك العراق تجميع كرداني أم لهمبر ما شردك تركي ياو مرا مسألة خواب خواه دنابا چار دولت در کردستانه و ام هم بر چاراج شرکت و چاقه چیک ده بیرامن د زمان عثمان یاده کرد اونته که اینترنت جونه ببینن کردان لهمبر روسا شردکر کردان لهمبر فارزا شردکرن لهمبر انگلیزا و فرانسا شردکرن اوانی بو لسه جپا کرد پان بو شردکرن یعنی من کاری پیش دیروکا کرده همه بیشتر در باز بود یا چون فهم کرده چقدر به بختن به شانسن به سعودن پاردون شانس به عربیه شانس بله مثلا ترک شانس به کارت نیا شانسن var mı şans به عربیه لی به کردی آب کردی سعوده آدم گله سپاس که جان مالات هزار جره و زبونا اب آلی کاریاته و زانات بی سپاس دار زبرویه که ام گله براستی ام به شانسه اگر شانس هم هبا یا برقم دو دولت هم بر مفهونا یا ام چار دولت جیران هر چاراج ام نبدو شرد بنیر او کسی روزاوای اسپیر آخفی سوخال گومه مسته باشوری کردستان یه خطر هری مسنده لی ام دیسه باز دادن ام دارن که ام دارن خطابه الحنبیزات دجمانی خواه یکسر ام هوارا خواه دبن غازی و هوارا خواه ام دبن دجمانی خواه یک امین هری غدار هری دجوار هری بالکش هری داگرکر کی ترکیه مسرور برزانی چوناوی آنقرا نوالا بو جبر که خطر بو خطر لسر باشوره جنهادت خوازن از تو نوچه موچه نهاتن بلا کرن دوی در حقه ده لی از وقت دبیزیا پیش روزت بینم وقت فکر خواه وقت شیرو خواه از اگر بیجم او چو آلیکاری ز اردوغان خواست ایجا کچل هی یا کچل دبیجی یا کل آدم کچل اگر درمانه کچل هبا وید سره خواه بدا چونه ز اردوغان آلیکاری خواستنه بگومان اگر آلیکاری بکه سره وه زبرویه که او دوسته من روزاوا گو من مسته باشوجت خطریه اگر ایجا خوده نکی یا ربی باشوجت تک هره برا کرد بزانه بن 150 سال از نخوازم نیتا و دلی و مورالی و بشکنینم آنجی خراب کن اما لبرچاوایی ام ایرو هنگی ام کتن پیخیلا هفدو ام دجمینه خواه نابینن ام ماینده جی قد دلخوش و بختوان نبونه یعنی ماینده چیه چه بیجم sürekli mayendelik devamı daim her daim ama mayendeci baktavarı hoş ne dune mesela festival miting çevul Almanya Kurdu Bakuru Başuru Roza hamu buniye ku ev ala kıyamet ra ne tavakkut hoş dil hoş bu go خودکی رواية بونا ما تشهد به إيد ما كسي نقول قدربيت بكيكيت تشكي واقع جنابة شيء ما هيك تقدر واسمو ديسه دجمن كتنابوان ميتو أجاري تركو عرب وعجما كتنابوان جهبدا بلا كن أم ديسه أنا عزينيرم لسه سوسيال ميدا قدر بكيكا خراب دك بكيكا قدر خراب دك كفر وحقارة وديو جنيه حدود بيش شبرويه که
دیسا جی ایشه me زوره ام میخواست از وانا بوار پار بکم و السلام روز حرمتی خود پیشکشی ودکم حتی سبه بمینن دخیر خوشیه ده مالا و هزار جاری اوا جبوگ از و عاجزی دکم از لیبونا خوش از خوازم و هر بجین مال آوا هر گوتی چه بله بمین دخیر خوشیه ده سلام روز حرمت